Malo le ngā rurua whaatala whātu I se whaopoponga le nei o tala mai Ausetalia a le radio Samoa. O whailoa le te o le au whaitau wafe o tangata whainganuenga lau tele I New South Wales po Public Health Workers o no se wholafolanga o si itanga o tutongi ua le tauruu ma ua le whaamdia I nai uni o tangata whainganuenga. Pe amal tōrusfuru wafe tangata whainganuenga le PSA, le Public Service Association, e au whiai tangata whainganuenga pe o leo wharapui Park Rangers, tangata whainganuenga Sosoani ia onga, tangata whainganuenga le Service New South Wales, ma tangata whainganuenga Sivilia leo, o lo au whiai nei sol te te. O whaia mo le 2.5 la, o li putia sa wha poto I whafuane le mauta le parlemene I New South Wales. Wata wale whaia o te te isi fo ino fuanga le atunu e peo Bathurst, Dubbo, Grafton, Newcastle, Tamworth, ma Wagga Wagga. Wa whaia le solo te te le mai o le teimina tu ina le pisa ai le malo, I le vai aso talua I Atalia ne ai I le 5% o se si itanga I te tongi. Sa fola le malo le ponesi e tolu wafe mo frontline workers a le soifua maraloina le sa tadia ina le leia le totele peitai na whaitio ina nisi o na whamai a lātou ele o lea whaamanianga I whaia onga leo au whaingaruenga le soifua maraloina ma lau whaingaruenga lau tele e pei ona solo te nei. Wa whailo mai le sole toe whaopopo o seisi whainga malanga mai Ausetalia I Amerika ma le a matalo ia I le masina o ke topa. O le malanga e mai Brisbane I San Francisco, le a whaopopo atu ai, ia ma le a whai o tangata le Amphona, malanga e se mai ma Queensland I tausanga tasi. Ai le ngata I leo wa whailoa le United Airlines, o le alele le waalele whaatolu le vaiaso, a mata ia o ke topa luas fulvalo le tausanga rei. E le tele ni malanga I le vale o Australia ma Amerika, a la iei se whaopoponga, o no ia malanga fōu o whailoa. I le teminei, pau malanga o lo iai au fiaire anga i atu mai sini New Yorka, whapea malone tona, ma wata ua le malanga fōu e peo na fola le basa nei, whaalau teleina a pe whaatele nei la whao tangata malanga e se atu ma Queensland I tausanga tasi. O le so lewa whatanu o le whonutanga minista o malo si anga, Energy Ministers I Ausetalia, e whaatala noa ini au wala e ono mawai se whesosoa ni mole atunu watoa, I le taunga tau le tau o iei le soifuanga I le teminei. Sa unua le palemia Anthony Albanese, o nei mata upua whapole nei tangata sa whatu mai le telo tausanga watua nai, ma whainga maalona iei mua. Ne wale ma whaiona whatau nua lato polisi tau maro si anga, sa whaalauloa I le tua nai. Mai le palemia e moni iei mafua anga mai atunu I whafu e mafua isi I tanga I tau o loa, ma au nanga, pei tai o le whaale tonu lava fo I o whainga maalo taruai, wa atiri langona I le whainga tau le mata upu. O lo no whaatalitali to tele pe yeisi na whaamama venga le amaua mai I nei whono tanga, a wa ua whea ngai tonu le si iti o le tau le ele tise, ma leo o mai o le tau malulu I le tunu. O tino mali liwe lua o ni tamai tai talavou pe amale tai 2 mon tupu tausanga na maua I se unit I le itu I sau te sisifo New South Wales o lo whaia ne Iesu e suenga. Whai mai di pote le sosoani whapavave na wala wane le no fuanga lea ina ua moai wha ai lua papolenga o se tasi o tua o ye tusai o la ua ta ua. Tino mari liwe I la ua iana ta ua le pote le SPS o lo whaataria se whamauninga po ai tonu ia tamai tai lo whanga solo fo I ma le whamautuina le mafuanga ua mari liwai. O mōni mau anisi au mau la tāne, na tā wai e whate ia la tau le tālo le nei whalavelave. Wha mai isi li poti le vaia o meli I pusa meli e le o au ina, o se tasi leo I tūna masaromi ai wa ia I se whale tonu. O lo whaia fo I li poti e fōringa o la ua, o lo tā wai li poti e fōringa o la ua ua maririu o se auso. Tala mulimuli o le poana nei o le ailo ai le au e malosi, o au e lua e masani o na tausinio o le whamoemoe o le State of Origin I le taonga lakapili ki peo na ta lausi la fia le to tele e le ngata I Australia whapefo I New Zealand. O le taonga I le vā o le State New South Wales ma Queensland, whetau iei le Maroons mai Queensland ma le Blues mai New South Wales. O le urua I taonga le ale li o Billy Slater o le whaia onga le Maroons e manatu nisi o le aia to e wha maro sia mai le au mai le tūranga na iei tausanga taruai wha o ngailo na to mai le taonga. O le fast food rua I nei o tausanga o le nei wha moe le State of Origin, mai o le Malaya le Accor Stadium o le awhaia I le wha moe lea, mai o atu I le valu se furu wafe tangata o lo fita ua ina o le a mai moe ina le ta longa I le poa na nei. Ia, manua tele ia, wha amatiu te o toi o tātou tanu, whero e fo I le aso a tai au, wha soi fua ia.